رخصنا کامپا گەورەگۆسکەیە پارتیا دموقراتا کوردستان سووریا دەست بە هەژمارەك سەمینار و خۆڵێن ڕەوشەنبیری و یەن ڕێبازە خوندنێ ji هەژمارەك خوندەکارên Kurd jê penaberên Rojavayê Kurdistanê asta amedayî û navendîrek kiriye têta demekê berdewam bike. Endamekî şaxê Dudwan yê rêxistina kampa Gewregoskî ya Partiya Demokrata Kurdistan Sûriya ku ew semînar û xol birêkxistin kirine û yek ji mamosteyên beşdar e dibêje ku wan projeyek daye ber çavên xwe derbarê fêrkirin û hişyariya nifşên û ji ciwanên Rojavayê Kurdistanê û dê hewl bidin ku berê wan ji xwendin û doza wan dûr nekeve. بنابێ رخصنا پارتی دموکراتی کوردستانی سووریا یا رخصنا کەورەگۆزکێ و بنابێ شاخێت دوێ یê رخصنا کەورەگۆزکێ مەدەست vê çalakî henekê kiriya wekû dewratê îngilîzî û dewratê kurdî û riyadiyat ji vî nifşê nû re me avakirina mektebek anşîta hazir kiriye ji hevalê mehellî û ji hevalê ferî û ji mesulê mübaşir hevalê me mentiqî taban mesulê mübaşirî anşîta am jî heye em hevdûrê arîkarin wekû şaxê didwê ev karî heme dest pê kiriye ji bo xatirê nifşê nû و ڕێبازا بەرزانی ji bo pêşketina hezib û ji bo xatirê mesela berpirsiyariyamana civakê de nifşekî nû çêbû bi rasî valebûn gelek pê re heye hewkû hezb em bînin wacibê me ehtimameke me pê werê kirin vî rengî ji bo xatirê bi deverî xirab re neçê û nêzîkî partî û rêbaza berzanî bî. Şagirtên beşdar di wan xolan de dibêjin ku wan sûdeka mezin jê wergirtiye û behsa xolên xwe û bandora wan dikin. مش مردانة خويا كرن إنه لازم إنه هاي شخوها بنتي مجتمعي ده لازم أملك هنا إنساني بيس ويعني أم قالك استفادة في دوري مكرية وإنجليزي دينما وكردي دينما وإن شاء الله يبيش كافي ورياضيات وعربي وديانة حموتشتي إن شاء الله يدرما خودت تشتاج مرة داي خويا كرن كأنه في دوري ده أول شيء ما هيجي بيشخل معلومات مولوغات مدى المعلومات هذا مسر قومية ما كرديجة أم جالك كيف خوشي بيفيت تشتي إنه معلوماتنا دم مثلا بشبري هون زاني بهم هيجي زاني هيج تاريخه خو والله خو زاني مش تاريخه برزاني نمرو هر شهيد خونا خبر في كردستاني داي ام هيج معلومات زاني دسبيك دام سباستيا ما مستايم افي ما بتعبن باطلا ما بتعبن او زمانين كردي دينما زمانين انجليزي محاضرات ثقافي و اجتماعي فایز حمێ ئەندامی ئەنجومەنە هەرێمی یا پارتیا دموقراتا کوردستان سووریا و بەرپرسێ شاخی Dudwan li Gewregoskê behsa xolên kotên dayîn dike û diyar dike ku wan armancek bû wan xulew semînaran ji wan kur û keçên ciwan re heye bihêvîne ku nifşekî serkeftî be. براستي اف چالكي كارن بيجن هي كمينه سر مستوى بارتيت كمبا كبرغوس كده اف نفشينو اف جيلينو مديت وكم هم كرئيسيه ام جه بدنا بازارو كهنه ده ارمانجي ما هنا دن اهدافي ما هنا في چالكي هنا هي كمين هدف ام اختصار خدا افزارو كهنه اف خورتها ام ونيزيكي قضيه وابكن نيزيكي كردواريه وابكن خورته هنا اهتمام ملاحظين اهتمام للنمايا دوري قومية خد كم دوري كردية خد كم بديت مهمة كرئيسية براسي ما لجاني خد شكرنا إن شاء الله من سر الشغلن